Bye. On your picture, she bet. To my you on video recording. Say penny like. Cuma di sini sih. Play live jacket name. Om dan Kam. Okay, trim ni kena ngati hamra live jacket. Bye. Bervideo. Hilam lang yang syari ke yang lu ajak song lang yang syah ni giat ajak kali babas hati. Nanti sedih nani nadin. Ang song ni. Song ni hendak ni. Ngam tengah kabar tengah ibu. Macam sih le shay. Giving. Shano. Krem. Pesisir kem te bilang. Ang English nong juri to. 1 2 3 nong juri mah. English shay 1 2 3. Nongri. Ya trip ni kena. Okay, bye bye. Let's go on. Bye. Di kena ngi don hang ni hapo kebordar bat iba lense hang ni bat kini ki sipai badon ngi don hanong jiri lesi bun prai pi pi yi bhai yak snong yak jingking nong jiri tin rei kani kan compare khniat nomor kamni tak jingking rei gindan ki kram ki kro bat ki ba itnat bha lem kini ki kena bidon hang ni ki bani lam bat ngi kini ki kena pi bat kedeng ki helmets pini ki boots. Oh, so nice. Kini gimana lam yang ini betas ni milik drung yang di Krem pot nong juri. Mana betul ni kerjang? Mana betul? Flop. Ya. Ya tak Lymput cave. Ka wen ki Krem ki badan ni pot nong juri. Ka babun apa yang juping angit pelai poi. Lentik sengkin kala biang kala bed. Wan jengok anpe wan jengok iklung kena kala long. Kani di Krem Lymput. Kos nami perlu kiwan filap ni kong pi kanis ne? Kendai po ngalak ban baklamo lawan dek kendai pulai tambah ini case 94 is sure. Filap aku nak dulu. Mengakalikan. Naki berusna. Mengakali nagi perlu apa dua sangkai untuk beli dah cina. Tahu latip. Oh, wang sisnong ni ngi dan Krem. Angka pendek entah. Fit. Katakan the more different ways of knowing where a cave is. One is by asking around. One is to go to a place. Why? Because it's limestone. So very latip pada kelawan itu. Mereka lalap kau lalap show. On your own. Right. Kita akan bikin mau.
lawai. Red hati teli untuk jen Sahkut. Kam sangat ni tak kena adalah Sahkut bet dan jakar ni teh. Kelas sandwich man rung ni kam sangat teh. Ini mau ke balap. Tuan mesti kan. Ini teri yang scallops. Lada ki he bah. Kapan i baka pot bak nimin syadang don ka suki ya. Lada ki rit kamot ka bayat wa step. Kata gawe ka baar kalong ba. Pinapai skalat siliang ki kham jili siliang kham jindam. Te kapan i ba kani bajileo kani direction kamot ka ka wan nang te sini. Ya, cuma mau. Oh, tabai, itu so. So kedai ke Krem Lymput, kebetulan sini senang jual. Lagi bagi bro, nak lagi percaya. Kiwan, penpet, ya kan ni. Belum luat cakap teman sepok Krem, teman kami yo, Sahkut man, pabrik nyok. Tu kedai ke Krem Lymput, kebelalap ningkong haki senam khapras pa, harpunyo dah ki beri surkar jong keribilat hendai. Bagi lama bekan di Jakarta terhadu endralap jong di babrayan nanti haus nam kena keluar kena kulai yo ada yang tak bagi sa map yang sa sisin bagi sa lap ya ki kendong kecerot jong kani ke Krem tiapo jong Krem kiri ki spa bebun bah ban pala ban tiblut hadu kanu kidon tenre ko makalong entah kebun bah ki tiapo piru man kai kalau makan berteman di kru film mana lam, pada kita cakap bitanat hadiah nang ni, seli semusum no, siapa nong jiri, wak, bro, G.I. Joe, layering, fine, insyaallah no dekat tu. You ring you boss.